Stigli sa turistima, strane službe preplavile Beograd, stručnjaci otkrili šta su tražili u Srbiji. Glavni grad Srbije izgledao je kao Kazablanka u Drugom svjetskom ratu. Tim poređenjem predsjednik Srbije ilustrovao situaciju tokom praznika, kada su, kaže, špijuni preplavili Beograd. Stručnjaci ocenjuju da su aktivne strane službe svih velikih sila, ali i da su srpski kontraobaveštajci obavili dobar posao. Zato je toliki broj obaveštajaca aktivan u Beogradu baš u ovom trenutku i kakve informacije prikupljaju. Ulice i beogradski hoteli puni su gostiju za praznike, za ugostitelje pune ruke posla, ali i za obaveštajne službe. Takva ocena bezbednosne situacije stiže direktno sa državnog vrha. To nikad tako nije bilo. Rekord smo postigli pred Novu godinu i posle Nove godine, upravo zbog svega što se zbivalo na Kosovu i Metohiji. To je u privatnim smeštajima, hotelima, kućama, zgradama, vilama, u svemu drugom. Takav broj špijuna tamo od 20. decembra do 5. januara u Beogradu nije zabeležen, mislim, od Drugog svjetskog rata pa do danas. Očigledno da su mnogi spremili svašta, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić.